ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадем ба канали мо Занҳои меҳрубон. имрӯза навори мо дар камтарак видео аз конференсия ки дар душанбе гузаронидем ҳамроҳи директоро, ҳамроҳи главарои Тоҷикистон, ҳамроҳи настанники беҳтаринам, ҳамроҳи апай Фарангиз Ҷафарова, Ксения, катори ҳамавақт дар абранаси аз мода ёрдам мекуна, дар ҳама саволои мо ҷавоб мегардона. хулосаи гап ки бо беҳтарин коргарон шиносидум, ай наздикӣ вохӯрдум. тамошо кунен, кама какшам боша видео кардам барои мотиватсияи шумо, барои бовар кардани шумо дар каналам гузоштам ки шумо ҳам тамошо кунен. ба худ тамошобинони азиз, мо инҷа раҳ баромадем қатъи шавҳарам Абдуллоҷон Нодирҷон мошини хумон қатъи рафтестем 3 соат дурай. ҳамин душанбеву қумсангир 3 соата раҳай. иншаллоҳ ҳозир мерем, худо хоҳад нағз мегузаронем конференсия. ака ман навор намекунам унҷа, барое ки ҳама занои тоҷик, модарои тоҷик, ҳамкорои мо иҷозат нестен навор карданда. По мере возможности ягон кусок мемонам барои мотиватсия, барои дидани шумову ҳавасманд шудани шумо. салому алайкум духтаро, инҷа омадем мо зала украшаткунӣ шарики дам кардем. тайёр кардеста инҷа плакати фабрика унҷа ози мечаспонам. инҷа духтаро ҳам макаса ҳоли ҳама наомаде, фақат ҳами директоро ва фикрам ҷамшидагием. ҳама директоро ҷамшидагием. зал ҳоли холия. хумон ҷамшидагием, тайёри дестем. ма Абдуллоҷон кати омад. Ноди дадаш кати, ма бачаҷон кати. ҳамиҷа. Абдулло? Абдулло. чикор кунӣ нашнохтаем бачам? ҳайрон монда. ҳайрон монда ёвчам чико кадистаи гуфтам. бе, напартой. тамошобинони азиз, дар инҷа ма камтарак баромада сухан кардам дар бораи пешравии худам, дар бораи муваффақияти худам камтар сухан кардам. ай тарафи настанники беҳтаринмон тӯҳфаҳо получат кардем, ҳамамон директоро. иншаллоҳ ки бо дар оянда хеле конференсияҳо меша, диплому гл беҳад приятна. вақте ки дар корат муваффақ мешӣ, бо як каси дигар қадрдонӣ мекуна ҳами корития. ҳастай одаме ки чӣ хел гӯм дар ҳамин хирсандии ту хирсанд мешава, таърифат мекуна, чӣ хеле ки фарзанд ягон кори нағз мекуна, мақсад модар хирсанд мешава. морам ҳамин хеле вақте ки як кормонда муваффақ мешавем, наставники мо баробари мо ай модар бисёр хирсанд мешава. бениҳоят шод ҳастам ки ҳам хеле наставники меҳрубон дорам ки дар ҳар як мели чӣ ки ма дар ҳамин корум муваффақ мешавам, як қадаме ки як шаги майда ки мемонам, бениҳоят хирсанд мешавану мара дилбардорӣ мекунану табрик мекунану бе внимания намемонанд. ҳамин хел тамошобинони азиз, бениҳоят нағз гузашт конференсияи мо. дар вақти ҳамин конференсия ма бачаҷона бурдам дар хонаи апай Сайдашон, хоб кардам дар хонаи апай Сайда гӯем, дар ҳамин душанбе, дар ҳамин наздикии ҳамин вай будай сирк будай бурдем, дар гора хобш кардем. бениҳоят хушрӯ нигоҳ кардан. раҳмати калон апай Сайда да апашонда ки ҳамхел меҳрубонӣ кади кӯтаки май нигоҳ кардан, шир додан. бо хулосаи гап ки дар киҷои равем мо занои тоҷик якдигаримонда дастгирем, якдигаримона ҳамхел ёрдам мекунем. ҳама вақт ҳамхел иншаллоҳ ки дар ояндам ҳамхел хирсанду иттифоқу дӯст мемонем. кадоме ки дар компания фабрик кор кардан хоҳа ҳамроҳи ма дар номерои ман нависен. духтар якҷоя кор мекунем. командаи мада беҳтарин директоро дорум, беҳтарин витсе директоро, лидеро, консултанто, старший консультант, ҳама зувани ҳастад дар командаи ма. алҳамдулилло ҳамамон дружна кор мекунем. беҳтарин духтаракҳо ҳастанд. раҳмат ҳамашонда ки мара интихоб кардану қати ма кор мекунанд, боварӣ мекунанд. самое главное ин боварӣ ай ҳама муҳим.
دوستانی عزیز اینجا کودک‌ها رو لیمپوپو آوردیم پارک رایونمون. دختری خواهرم سه تا کودکی ما اما کسا اومدیم یکم برای ما نمی لیمپوپو یمی رایون میبیورم کودک‌ها را اومدگیمون نمی یه بار اومدیم یه روزی که ولی سالخینده میبیم انشالله. کودک‌ها به نهایت خرسند بازی کردن دو پاره کردن. این کودک‌ها گرمی نمیفهمن. اما که همون سیدنیو و همون جایی که میشینی بالا پایین میبره و اسبکا و همون چیزا کمتر گرم اتاق نمی جای نمی بسین جایی که آب دوای میکنن پلاود میکنن چیکتی لطکتی آبکتی با نامو جایی که نه آی طرف کودک‌ها میدرویم باز میکنن دو پرک میکنن همونجا خوش رو سالخینه که بسیار جای خوش رو داشت نکی اونجا دا نشید برای که گرم بد بود. کودک‌ها خیلی خرسندی کردن بازی کردن خیلی وقتشون خوش شد. بعد گفتیم رفتیم خونه. Там жарко. Идемте туда, вон туда. Лодир, вон туда машина. Будешь кататься на машине? А где как? Иди. Oyşa, basan şu tekrar bura bozuk. Bu da Oyşa. Tam popşu tavadaktı. Pişi. Bu da ne bozuk ne bre? Bre uçak. Bu da ne? Мухтаро, ин лимпопои Тоҷикистон 10 минуташ 5 сум, 20 минуташ 10 сум. Ой, се каса сар додем. Ана 30 сомон 20 минуташ. Хуб бозӣ кунам. Хоҳарам дандонашон нишон додани рафт. Стоматолог. Кӯдакҳоро ман овардам хати. Дадаш бозӣ кунанд. ин майдак бипул. Ну тараф аста уно бо ҷои аспакову тотиякову чиё мошинам буда кудакам ҷа давидан омада. ин нозия уҷа гарме гуфта биромад инҷа. Нозия, сюда давай, сюда. Нравится тебе Нозия? Эй, классно? Бия, Надир, иди сюда. Бия, кафра Нозия. На другом будем еще, там еще много есть. Бия, Джаби. И себе уже гармай. Лапеш маша бес, не джабес. Био. Ира ё бегай умадна кор ё пукой басалхини. Дай гарми хамма гарма. Сиденьо. Где фонтана, мама дорогая? Кукур мика буша. Ё даст бошна немшу. Ха? Pois zdrav. Una. Kaj dran zagijaj.
رئیسو رفته نوزیه در پیش بقیه به بچه تا بخم یه رفتن اومدن تمام یا کوشش میدان کوشم یا میرفتن یا کروش پدر کنم ما میریم این بود این بورا بچه ما کتات کدسته یوشا ما روز نخری بریم بیزار شدن ولی بگاه هگام بگاه میاییم ها رولیت که استه بچه ما نه دیک اینجا ما روز نخری رویم عبدالله ما که کدوم شبه عبدالله چه که کدوم شبه ها چکو من نمیداره میشنیم نگجو میشنیم با این آدم رو کبش اختار رفتیم ما روز نخری سوگ خوردیم ما روز نخوردیم دم گرفتیم اگه خونه رایم که بهت هوا گرم اینا می جاده بگه تا بیایی نغزه حاضی همش گرم اسیده نیوشته نمیشه با کودکا بیزار نمیشن خیلی خب بازی کردن با میخواهن بازی کردن دوستانی عزیز این سیبای حوله ما رو بینید پیش میده بودیم نامی هر یک کدام مونده یک تا سیب بود یک جو قرار نمیسته باور کنید دیونم کده بود انجیرمون هسته اینجا آب بودک در پشتی خونه ای درون بود ای بیرونش زبور بود بعدم خیلی قانون وای کردن که باید زبور را ای درون کنی آب بیرون بروری بعد آب بیرون بروردن دوستانی عزیز اینجا شوهرم مورا چایخونه راحت آورد همی سری وگزلی وایده خمسان گیرده ناوک شداشتگی دمی دوستیه سری وگزالش ده کدامی که میتونه ساعت 10 شب گذشتگی شوهرم رفت مورا گریف اومد یا جا میبرم گفته اینجا چون چند بار در اومدین معقول شده همین آش با سمبوسای خوش رو میکنه ششلیک هم داره دنمود خیمه و بعد کساک هم داره اینجا اومدیم اگه ما ششلیک خری اومدم اینو آش خری دو دارم کتی نودیرم گرفتیم عبدالله جان قطی نوزیه خواب بودن اوچم ایستاد اوچم ناومد در خانه راستی که اگه میکنیم خیلی با چه خیلی که یک جو میره مقصد چه خیلی همین بوی آب خود در خونه که میکنیم بوی آب خود در خودت سیر میشه وقتی که یک کس میکنه بره بوی دیگره اینجا نودیر همین 24 ساعت ما روز نمیخواد تاجیکستان ده این آششونو ببینید چه خیلی آشی خوش رو آشی یک با یک ما ششلیک سکاس کردم اینو آش سکاس کردم به تازه ازده خشرو چای خانه ناو کشتگی هم ما سفید کفیل خشرو مخوش شدک ما ازی چند روزه که همی داوی دکمنت ها رفته اومده همی چیزی که فقط در میره پریکوز کنیم وقتی اگم چی پختن نیسته اوچم خودش کار میکنه انشالله که میبرم شرسیه دیگه هم خطی کارش میپرده بس میکنه کار کنه آدمی که کار کرده گه فقط در خانه ششته زیغ میشه یا چند قه ایستاد کار نرفت برای ما اومدن سیرانوای کاره که پرتفتش نمیشه یا پالی میبره یا که میره
انشالله که گرفته روم شو دیگه همقدی کارشو نمیکنه. این همین چایخانه راحته به حد نیودوب نیامده. در تاجیکستان سیامکا کردن در پیش خیش تبارو شناسو در خانه خمون تمام سیامکا کردن نمیتونم و یادش کاری ما نمیدونن کاری ما چی خیلی چیه سرپم نمیروان در سر درس خانه خیلی خیش تبارو مامشون پستیان نه میبیان قریبیان ینگامشون خولامشون همینو نمیتونم راستی گپ شر میدارم ویدیو کردن ده نمی کجا کجایی که روم خمون تا قبوشین ویدیو میکنم بعد نمیخواد تماشا بینین عزیز رحمت که همه نوارای ما تماشا میکنین دستگیری میکنین کامنتاریو بهتری می نویسین انشالله با رسیه روم چستا ویدیو کردن سر میکنم ویدیو بهتر خوبتر میکنم میپرتم. تماشا بینین عزیز کدام در کمپین فبرلیک کار کردن میخواه در کماندای ما همراهی ما کار کردن میخواه در نمره من نویسین 8963 060 4546 واتساپ ما انشالله که تیز جواب میگیرین. کار ساده کردن میفهمونم یک جای خواهش کار کردن داشته باشین کار میکنیم انشالله به قله‌های بلندی کمپانی فبرلیک میرسیم به همون لیسنس هایی که در بالاهای بونوسای کلان انشالله آدمی مهنت دوستدار به دست میبیاره. آدم مهنت دوستدار در همه جا موفق میشه و برد میکنه. با صبر شویم انشالله کار کنیم مهنت دوست داریم. خداوند برکت شمیتیه باقی در امان الله مهربان باشین. تماشابینان عزیز هیچ وقت راه افتادن نشوین امید خود را از دست ندهین اما وقت با صبر شوین و حرکت کنین انشالله خداوند برکت شمیتیه. در کدام ساحه نباشه شما صبر پیشه کنین اما وقت مهنت دوست دارین مهنت کنین. باقی خانه آباد باشین همتان خیر.